zibire zirishaho ibiri dakika 40 z'ekiro ubu tushikiro mu kishenge kiri kujanjabirwamo abakazi ahirwarire ry'Ambara Regional Referral Hospital kandi egi niyo mbere yitushangiremo umwana w'umuntu kufasisi yale akahumura irwariro ryina abashaho bikumi na bikumi it is a referral hospital haja gashanga ng'umwana w'umuntu yafasisi yale na n'umuntu murwariza akabani we yamwezinjira nezishaha kagarebekire mushaho wo kumanya umuntu yafa Tirirwe Brenda uw'emyaka 25 ku Rugaruyonzo mu district y'Isingiro akaba twiraye n'uburemezi bwo kwamwishaga amakuru ganazarwa kandi emyaka egiyo na kwabire nateganisa bwa leta kutunga obujanjabi ahirwarire konko gutabasize kubusheshera izoba ahabwo kugira ngo abashaho babire bine ku mujanja bumbwire bw'ekiro tine n'umubira rya hamurumo obuhereza oburyo mu irwariro shuware tuburukumara ahabwo kuba tari umushaho nomwe owakubasa kuba aruho kora ahakitsemiriye kuba nikikora umurwire bwa nyuma ya munyanyazi yahereze kufa habaho umushaho nomwe yakubasa ku treating kunaka kusevinga amagarage bwa nyuma yo kufa neze sha ubwo muntu aryaha tahinyire Ogo muntu ryahatahinyire ahabwo kuba hatari umushaho wo kubasa kugira ata kumukoraho umwana wa mama yafishaga mbere yo mwirwaro twabeshengereza umwana wa mama warwarire myaka 25 buri gisho mwirwaro bine kumuhereze shaga bagira ngo agine kandi etano ababire no bajanja ba Brenda bwa hato mugenzi nabagira ngo esandemwe babire bamaziro mu irwarire babire batakarebereho mushaho wena umbwire bw'ekiro twabashabeshaga esente ziriho buri kimwe kiriho nibamanye ndwara yo kwihe myaka kwihe myezi 8 hati yafaine myaka 25 buri kimwe turi kuchikora baba katonda genda basashura mugenda kufa buvi government interro muranga government kugira ngo etireta etiyambe abajanja babandi kubacumanyire ngo TV Western yo mu mwanya ogu okurikiriza enshonga za Brenda bwa hato mugenzi buri wo mwabire natabana kuzo mu kamera zitu kugambe cyo musasize abuhereza bo mu irwarire nyo mwana wanje bakamushemeza biha mu mwana bamwihira mu mwana obabasigira mu makansi obabasigira mu ki bagaruka mu bamushemeza gundi umukumishameza go bumba kumushemeza bagira mari tukumanye cyo bayihira mu tukumanye cyo bakoze umwana wena yagira ati yahaga bamuhutaza kuyihaka no kugira bati umwana na hate na nera yibona echari kujya cyona nachoza buzigwe echo gukora cy'imburi hariho mukikuru turetire kiboho cy'emibazi babire no bamugurisa ku rugahero y'irwariro kuhereza umurwire we bitutino mubazi nagumwe ogubire gwakoresibwa hamurwire we taro mbazi nagumwe gwa government muri eje mbaze rya eje mbazi yone rya hataro mbazi nagumwe gwa government guruho wakamwiza eje mbazi yona kimutera umutara kama tumuza marega umushahara bangurije mbazi bantu mukadivi na hata bangaza mugwa kandi cyane bindi na baretera kine ni umwizera kwa mama no yubuzi azifiro binjo mbajanja babire barebwa batine maskungwa barwire babone bija kucera kandi na bamwe babire befuze cyabaresere kuraguza omwirwarire bakareta bakamuhereza amufina tekana ari n'umunda bamuhereza dozi mwana hati bamufini umushaho kubanza instructing ngo bamuhereze system olizo kwizire ngo system ni intike kumara muhereze system hata hi elizo kwa bakora biba byango kizibaki umwana kuyatereri konka bakamuha dozi y'ingozi twabane tugambe ebi oraresireho mu rwirahirwarire nayitegereza je kituru kugamba kunkananye ndiyomwe umbararebereho uko abashaho haru ifaro barukora nkareta ho muzeyi ari ya life supporting machine bakamuteza umushana kumara nk'ishaha namuyabona mutwaro mu irwarire rindi obu nanoguno murundi na leta ho munyabuzari afunde accident bakaca bemutwari kuma kufuna ambulance kugera hirwarire rinda yitwa mutwara bakaza kumucebera ubwongo nashashore mutwari 10 ambulance eri kuza kumpika umurwira kanafu irwaro turagireyo mutwari 10 bakagirya na ogundu murundi nagwe nkantwireyo mukazi kuzara ebe narebireyo tindi kurota izoba narumwe kugaruka hirwarire eji incident biriho ahirwariro rite rukuru irya Rufaro
n'ikintu cyo kushasha munonga okushanga abantu babura boko bakoraho konkanyo nikiteka haba interns bita bazire ntuba kuza kwa kasente because wano reba amarwara mingi nkambarra referral hospital kabire mu abakozi 10 hate ina abakozi 98 so nchumanyisa almost half y'abakozi bona bahirwa rotubaro kandi ababinji bina amarwara gaba bakurwaninga nk'abantu mweni tutera government umuranga tutera ministry of health umuranga bije barebo mu nshongeje omuntu nije nashaba umurimo arukurra nangwa na bamwe bagutugira bakereza kugumuhereza umurimo agaraka gusigaho agenda mwenu abantu abo ababe barhone that very duty they are supposed to be arrested with immediate effect because losing okuferwa magara gomuntu nchimanyisa ngo abantu aba babe bari on duty that very day basheme kubakwata then bacondoze bamanye hakaba hariho buzubuki obwaritira umuntu ogwe yaruzinga amagara twagezaho kushikirira umugambirizo w'irwa Rere Harrison Kagure kurabira hasi mu bitu nawe yaba nk'abatuyira mu Yerusalemu batari kumanya birukufamo. No, I did not attend the morning meeting. Konka kambanze mbuze then to make clear something which is clear. I don't know whether you have ever gone through that. Because wowe ni nkumurwire komu yirwaro then akafabo even if people have been doing a good job, but emotionally you are always emotionally distressed. Yes, true. Kakambanze mbuze then ndebe cyenyene ecubire ahabwa TV West ndi Stewart Twino Mujuni.